ka football Saudi Arabia mentah kalalong ka papaw nambah barok kaway ka pertay nengkong kane kelas dang hakaba Ronaldo ulawan ban penyeso pat ka Al Nazar kajing la dengki klub hapo Saudi Arabia ban yasoi kontrak pat ki player jong kiri Europe kelalong sisya kebala penponam yaka football hapo Saudi Arabia hakaba barok ki breu nakeleng saudong juga pertei kila pai kemat syaka Saudi Pro League pat ki media juga pertei rumta kila podcast ya kacing yalekai football hapo Saudi Arabia nengkong kane kelas dang hakaba Ronaldo ulawan ban penyeso pat ka Al Nazar hakaba nengkong ulaya sanya ko kontrak kaba Arsenal siteng hakador $90 million sisnem pat hadin pat layo pan penkiu sispa $10 million pat kane kecingwan penyeso jong Ronaldo pat ka Al Nazar kelapan kendit sisya ka pertei berokawai pat ka football jong ka pertei mentah kelas tang pai kemat syaka Saudi Arabia daga cingwan penyeso jong Ronaldo pat ka Al Nazar kelapan kiu kerdane ka football jong ka Saudi Arabia hakmat jong ka pertei berokawai hakaba meno ka pertei kam jutip sepangkat taga football jong ka Saudi Arabia lane ka Saudi Pro League ndre daga cingwan penyeso jong Ronaldo pasai madane ka Saudi Pro League hakmat jong ka pertei nangta haus nam aracara pulai lawan penyeso sa Neymar pat ka Al Hilal pat kane kala nang kring susu ya ki sponsors ki broadcaster pat ki fans jong ka pertei barokawai pakin pai kemat sya ka football jong ka Saudi Arabia hadin kane pat lawan penyeso seu Benzema pat Firmino haga klub Al Hilal pat kane kala nang penklan susu ya ka football hapo Saudi Arabia pat ka pau syai bawat ki klub hapo Europe kinom la pantit nesan kontrak ya ki player kat kejengla jongki klub hapo Saudi Arabia kine barok kilong ki benta jongka vision plan arajar lai pro jongka Saudi Arabia ka public investment fund jongka sorkar ka kersian ya ka football kum kawe na kilat pan kentiu ya kilat jongkai pertei pan penroy ya kayo bakot pan penkre na kapanta ka AFC Asian Cup arajar punyo kacing wan penyesno jongki star football jongka pertei kacing yo jeng kersian na kiru ik football jongka pertei pat kacing roysted jongka football hapo Saudi Arabia kala peni ya kaspa senen ka patumai haka football jongka Middle East